Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo kase bi ekoso ewo Ghana hanom na enkrofo a eya omotai ekasa asem no eye NDC for pa. Omo ekire Vice President Dr. Bawumia eye liar. Into omo atunidi a omo efre no Bawulaya na saa ensem no eyade a edidi Ghana fu etrim a obi asori a Bawumia eye liar ubisa ne se denti na Bawumia eye liar nso omo ntimi nka eye agenda omo set na onimi ni po set saa agenda no eye Sammy Gyamfi a oye NDC omo National Communication Officer say director so hwan Sammy Gyamfi ono set saa agenda no. Now sometimes eya na eya rehu because what is say obi ka say Vice President Dr. Bawumia eye liar. Now ubisa ne say denti na Vice President Dr. Bawumia eye liar. Ontimi ma any explanation bia, ontimi ma any reason bia na say what say NDC focus say Vice President Dr. Bawumia eye liar inti all can be. Now Vice President nso eniem oka so be na waye. O man penda da Mahama bra oye Vice President. Obetim de ne ho compare Vice President Dr. Bawumia but essence in crofun tenase no mo analysis no mo hwehwe hu ade a Vice President Dr. Bawumia ye nti no NDC for kai no propaganda ato mo tri no mo so mo eka but NPP fu ne de mo ho ya omo atena ho na saa asem we de debo crofutirim ene ndo mo eka bi na saa Sammy Gyamfi no ka say Vice President Dr. Bawumia eye liar no Sammy I put it to you so we ye kwhwene se politician bi o Ghana ha no NDC party no emu mpenufu nyina wo Sammy Gyamfi ye kan dipo ye liar eyewa because mo samo betena TV so na mo kan niam o mampenda da mahama ye ya eye eni han na mo de kan because mo nka say NDC fo mo ya aware so mampenda da mahama me bobre bia o mampenda da mahama o ye find say renovation president o ye renovation president because Koteka International Airport wo mo see nyen de me kwa no won wo be terminal 3 no ano kosisi wo one start eno wie Red Hospital okoye renovation ena den circle interchange ena den bio yi block schools no si room me fan say micro brakwa ena school no wo ho a micro brakwa na ehoye krom no akwa kosiasi na kurase na school ni so se nkrofo enkoho school dem pa no mampenda da mahama ye nti Sammy Gyamfi kwotena TV so na okeka into oni so mampenda da mahama wanye hwinti na so popo nani na wo de eka na no Sammy Gyamfi eko onua TV eko ye interview Captain Smart eno ye ne sa interview na Captain bisa de say is a new trend aba obi asori a we NPP ni a eye Ashanti region bonyama His Excellency aye wo Captain Smart so bisa Sammy Gyamfi say Volta region eye almost stronghold onka eniama nema tena o mampenda da mahama eye wo Volta region and the behwe Sammy Gyamfi whole town roads Volta region honom Hohoe and roads wo ho nyina asphalt wo ho nyina mampenda da mahama no ye university we mahama na si we na sisi sebio na enti se first na fifi kwete na internet nhyeda ni ho nti na manfo eye naive no fifi kwete betumi gina ho ebe kansem guaye o mampenda da kufo no ho fi we ko wiase no mo jetumi na wo ko bisa no parliament house wa ka say oh na eye political talk esan say enye political talk in brain e wo minti no Sammy Gyamfi twentro no ene bi mu so akoye investigation university a Sammy Gyamfi case on mampenda da mahama esi na oboa university ni bo ho mu simple na Sammy Gyamfi na case won wo no ti propaganda na saa ekwan na Sammy Gyamfi case on mampenda da mahama wa ye no ena Hohoe funde omo abi Sammy no to mo se Sammy oboa no abi jeje ma o yare Hohoe yetime park ye taxi yesi ho say ye nyadwo because ya kwan ina ye enye common potholes bi ade da kwan ni mu amena nkasa a NDC party ye to aba mo ya beg o ma me ye kwan amaye but His Excellency by wa ba ye so Sammy Gyamfi atumi akotena TV so Hohoe nani so man penda da mahama eya akwan ebusanfo me kasa enche no yentie ense ba Sammy Gyamfi e kan no kakra na yentie reply a Hohoe phone so e de aba. So 5. I can go on 5 and on asphalt. Town roads and what? 5. Didn't I have 5? Hohoe. 5. Town roads in who? 5. Hohoe. 5. I can't say
Aflawo. 5. All the asphalt town roads. 5. Hwɛ yabreso. Tidal waves no. Say adan wukita. Yeah, you voter region for 20 to the Kufuad way you say Catania room or a habo kakraka ships by 3 times. Habo no mercy. Obi obuti dia point say taxi drivers are one more Hohoe men's in assembly no more. Now no drada omo de won safo nyina gu fom. E pake wo mo cars sisi wo se won nya adwuma. Na ye se bi omo twi mumum na emom. Omo che se akwan a wo ho no e akwan ni nyina tutu aye manhole. We yanka support holes nemum manho emu atutu pa yie enu nti wo mo de car ne si wo no mo ye se da bi wo mo besesa na tie ne abo de agu manho yi mu na wo masi no se de be ya wo mo car se bra no etu obetumi atwa na no na droba fo eni UTV kasa na wo mo che se wo makobo mansi na mane aye de ombe ye bia nso so ententam na no no mo se so mo bo akase empodudwuma wo do aban aye wo ga na ase no mo so nsa akomodie ni na do don kwakufa de na ase pa ase afede Hohoe city wa mo bibia aye clear bibia aye fine uko bibia asphalt bibia aye neat first especially picnic road so uko ho a over also stop taxi obeka si de bi onko ba afedie bibia aye neat asphalt da ho picnic kra na afedie o si let's go afede na even kra yes ye loro kwa no aye fine bia afede asphalt bibia aye okay nti de na sepa se onko so na ejuma as na can say year of roads no how when so nya ne share of good roads there be hanum say ya gina say and you say na hatie by say no this place has seen massive improvement enya hankwan so all the inner roads wo Hohoe nyina no have seen massive roads development they say no obi a oba Hohoe ache bia betimi anwo say ha no enye place anaka car cry po etimi fa ha no by ne enam Peter Mawu en N.Addo dan kwakufu ado nsiti no ene ha nyina road that are more trouble ene abusuafo mo asuma Sammy Gyamfi okotena onua TV ekogu nu hwani mase ena Hohoe info nso abema no reply na Sammy Gyamfi ekasa no na ayese Captain Smart ehu NPP4 ize niema aka Sammy Gyamfi ekeka no edoso ama nto manpenda da mahama obeye bibia wo Ghana chese obeye bibia na abroso obeye bibia president bia enye bida ene nyame nchaade Hohoe fonso ababe yomoto na Captain Smart ne de bia meka so no onya credible Captain Smart ye journalist bia de onima ne se wakwakote asem na wabegina TV so han nani e ka se na ebe ye bi mu begina di ebi mu besuro no but aside no I don't think say Captain Smart so you're credible journalist a osua de ankobu say nsem asame e ka no Sammy Gyamfi no boa because university Sammy Gyamfi ebobo yina say o manpenda da Muhammad see no omo see bi kra na Sammy Gyamfi no won no nso ofefi nani ase kan ya say eyampa na ebusuanfo sometimes na ese ye jai politics no e ma NPP e na NDC fo no mankasa omo eyomo politics because omo no mo pe power na wo Ghana ni ba o te Ghana ha a utia tax Ghana japadi bia wo diwo no jai politics ne omo yomo politics na wo so Ghana ni ba no for when to fame party e ba e boa na to aba fa e ma no me de NDC fo so omombra emeka so man painted da mahama otumi 1,000 kilometers of roads across Ghana hanoma omomeka NDC fo o man painted da mahama omombra emeka nche so otumi 1,000 kilometers of roads across Ghana bebia omomeka nche nso omo so omo no popo so man painted da mahama infrastructure king the nation builder brana bayiwadume mahama ewa Ghana hano His Excellency N.Addo Akufo-Addo wey 11,000 kilometers of roads ewa Ghana hano and eba na kwan de ntia de bia meka kwan no because me Ghana ha me to kwan point minimum kwan bebre na sometimes I na ya uko social media na say accident BSc titru pa second lady enya accident o chiala nyame na wetu ya waka because ukun say Ghana card hu hia sen akwan na aban ne fix kwan no hey unu aban ya we ya kwan wa Ghana hano unima abanya wa ya kwan e wo Ghana hanom se wo ka akwan kra de ankanye se NPP pani bi nya accident anka mo de sere no ka NDC fo na so mu nya accident amo soro mo
because on my penda da Mahama be president when you pan you do 1,000 kilometers in po NDC force ye bra ye boa omumbra challenge omumbra ne yentu nchia ne yenchiro omo say omo green book no omo so omo ye akwan wo omo boa Eastern Corridor road no on my penda da Mahama so ye so na N.Addo na waba be ye a no da no kojo oti region say your friend say kwan no on your friend say his excellency so onye you say den na so far so ko ne say na wa abo say de unzi menjire NDC fo aya mutimi nya kokuduru twen intro bi aya mu nsura na brasa me Gyamfi